Un cordial saludo a todos los espectadores. Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad del Norte del segundo año. Esta investigación bibliográfica la desarrollamos en la asignatura Optativa Guaraní, cuya docente es la profesora doctora Beatriz del Rocío Quintana. Nos corresponde el grupo 11, cuyos integrantes somos Daisy Almada, Bárbara Ayala, María Carmona, Diego Enciso, Lisa Fernández, Andrea Gil, Annalise Gracia, Axel Ibarra. Y el tema del cual les queremos hablar es el dengue. Dengue hae peteĩmba asy oróva ñati'ũ ha ombohasýva heta tapichápe ko'yvy'ápe ári, ko'ýte umi región tropical ha subtropicalpe. Ko'ã arýpe dengue hae peteĩ pyapy tasyópe ha heta tetãme, ijapytépe Paraguay. Ko tembiapópe jahecháta umi mba'e dengue rehegua, mba'asy mosarambihara ñangareko guive ha impacto orekóva tasyópe. Avei jahecháta mba'éichapa jajoko térã omboguatáva ombohovái hag̃ua ko mba'asy Paraguáipe. Definición. Dengue hae peteĩ mba'asy víru ombohasáva ñati'ũ Aedes aegypti rupive. Pe ñati'ũ ojopíramo ava hasývape ha upéi ojopi ambuépe ombohasáma hese ko mba'asy. Péva oñepyrũ ñati'ũ kuñágui. Oĩ irundy ko dengue víru rehegua. Upe ojehechavéva ome'ẽ akãnundu tuicha, tetero'órasy, rete kangypa, resakupérasy, ndaja'uséi tembi'u ha avei ikatu ome'ẽ ñandéve py'avai. Oĩ avei peteĩ mba'asy hérava dengue hemorrágico, kóva ikatu ñandejuka. Clasificación. Tipos. Ojeikuaa irundy dengue víru rehegua ha ko'ã ha'e DEN 1, DEN 2, DEN 3 ha DEN 4. Desventajas del dengue. Desventaja ha'e pe víru dengue pegua omba'eapo ñande ñanembo'e hasy katu'ỹva. Datos actuales. Mburuvicha Petesãi Paraguay pegua omomarandu peteĩ mbotuicha pe mba'asy dengue rehegua ko 2024pe. Ko mbohapy arapokõindy paha tenondeguakuéra omombe'u oĩha 62.600 casos ko mba'asy rehegua. Diagnóstico. Pohãnohára ohecha techaukaha hasýva rehegua, akãrasy, kanguerasy ha pire apeno. Avei ikatu ojejapo tyvy ñesã'ijo jahecha hag̃ua dengue víru térã imba'e porã. Tratamiento. Tapicha hasýva ho'yva'erã heta y. Ikatu ja'u paracetamol ombogue hag̃ua mba'asy. Ojehekýi umi antiinflamatorio no esteroideo rehegua, ha'eháicha ibuprofeno ha aspirina. Ha ñatendekéna ojeikuaa hag̃ua umi síntoma ivaietereíva ha eñe'ẽ pya'e porã pohãnohárape ojehechaukáramo. Factores de riesgo. Pe mymba'i oĩha py'ỹive oñemyasãiha dengue ha'e umi tenda oĩhápe ñana, yryru, yvynandi, yty, ambue mba'e apytépe ikatúva oñemoakãrã pu'ã ñati'ũ ombohasáva dengue. Factores predisponentes. Teko hekope'ỹva tekoháre oñeñongatu, oñemboke ha oñembogue hag̃ua y mba'yru, ñemohendýi ha mopotĩ marangatu'ỹ. Ha ñemboke vai residuos sólidos ha'e umi mba'e ombohetáva riesgo oñemyasãi hag̃ua mba'asy. Factores asociados. Mba'asy dengue ojehechakuaa ñandejere rehe, tekoha rupi, mba'éichapa ojehero ogayguakuéra, factores vectorialeskuéra, pirapire tetã ambuépe jeho, y jaipuru vai, yty ñemombovai ha víru jegueroko'ỹ. Cuidados. Ojeipuruva'erã ao sa'y pererĩva ha jyvavukúva oĩ jave tembiapo okapegua. Avei ojeipuruva'erã ñati'ũ mondoha hérava repelente, ñati'ũ muñaha ha ñati'ũ jokoha. Complicaciones. Ko mba'asy ikatu ijetu'uve og̃uahẽramo yvypórape tuguno'õ hete ryepýpe ha huvypáramo.
avei varia'ỹ guele'e akãnundu akãrasy mbarete ha py'arasy ndive. Ikatu avei ogueru hendive mba'e hérava shock hipovolémico. Upéva ha'ehína tuvu ambue hykue ñande retepýpegua oñehẽhetáramo upéva ava corazón ndaikatumo'ãi oguerosyry porã tuvy hetére. Ndoñeñangarekóirõ umi mba'ére ikatu ojehupyty ñemano. Prevención. Eipuru ñati'ũ muñaha umi tenda ndojejaho'irívape ñanderete rehe, emonde ao hekopete, kamisájeva puku ha kasõ puku. Eipuru ñati'ũ jokoha térã ñati'ũ jokoha jere tupã'ári. Ko'ýte oĩ jave hasýva ani hag̃ua orova ñati'ũ pyahúpe térã umi tenda mitã okehápe. Oñemohu'ãvo, ndénge opyta tuicha tembiapo tasyópe Paraguáipe ha tekoha pukukue. Jepénte ojejapopaite opaite mba'e ojehekýi hag̃ua ko mba'asy, ani hag̃ua oñemuña ha opyta yvate ohupyty maymáva tekohápe. Iporãta ñambe'e mba'e pyahũ ñemo'ã, tembikuaa ha myangekói rehegua ko'ã mba'asy nasãimbiri ha tekove porã oñangareko hag̃ua. Avei tembiapo joaju tetã ruvicha ndive ha tekoha myangekói iporãta omomicĩ hag̃ua iosẽva tembiapógui orekóva ko mba'asy ñane retã tuichakue javéve. Gracias por su atención. Aguyje orerenduhaguére.